Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kiseng balang bakun tupru ya ki kunhon jong ki nong khayi dawyong bat ki wahe shnong jong ka East Jaintia Hills District kila berngem man pelong da kijinge ki pai ba la da sarkar kampen sange no mardor ya kijingwan pen poi yo dawyong na kejela Assam shaki karkhana pen mi dawilat ki badan hapo upur usam jong ka East Jaintia Hills District. Ha ukurwa gini giseng ki bakun tup ya Jaintia Coal Miners and Dealers Association, ka East Jaintia Coal Suppliers Association, ka Jaintia Amalgamated Redressal Forum, ka Meghalaya People's Labour Union, bat ka senjuk ki wahe shnong East Jaintia Hills District, kila penpau baka ni jing persya kalong namar baki sngok khia ya ka kwait ka khia jong ki pai ba nong shok shnong jong ka ni district na ka jing sa priang jong khunyang jing pang coronavirus. Kini ki kinhon kila karparu ya ka sarkar bakadai ban penbor ya ka sarkar India ban shule auction no ya dowyong ubadon menta laifu ar lakton hapo ka jela ban ya ka bawan ra ya dowyong na bar jong ka jela. Ingat deh, क्या का? खाली करे है? हाँ? खाली करे। कहाँ ले आया? आधा घंटा तो सीमेंट देगा। हाँ? सीमेंट क्या ले आया? बचेगा तो सीमेंट होगा। क्यों ना? Hagani ke por wa penpau wa I persyak juri ya ki jing bakla yang ke sarkar ha ka wa isu ya ke order ne benta kisipan simen plan wa yo ki galat wa kit yo moyong ne tina Assam wa penpoi u syagani ga distrik ka yong I ka East Jaintia Hill district ka wasnya pelai wa hadu katte hibru ki yong I ki M Shabar jela la to ki migrant workers la to ki kena skur la to ki nongkre akinu kinu ki benta hadu katte ka sarkar mpucha ko ki wan ki support ka district ka yong I dani support ka state ka yong I handrai now apply wo tip wa ka sarkar langbau deputy commissioner yung ka East Jaintia Hill district da pemi wi ka order ba langbau commissioner yung ka transport da pemi wi ka order ha ka wada cha ki ya ki trok moyong kawi factory wo kit ko hadu lep hau trok sisngi nei benta wo kit yo moyong na Assam syagania distrik wo maya ka yong I kawi ko percak juri ni ba kamu tibi ka kamu man katte bitit ka Assam to ka red sun area hejing to wo covid-19 te karo kamte I ka East Jaintia Hill dang mani ka green sun hadu katte em kawi le ka kes to yo la si ka jingwan yung ini ki trok na bar yung ka jela bat kamta me na Assam ko man ka red sun hagu wanra alang gile yau niu kniang jingpang te karo kamte I apili lani karpat I ka government hagu wa pensange no ko chisendon ya gani ka order ka yongka ka wa but le I heni hapo district ka yong I ki gari mi ki ulai claim ki pas te ki gari ki yong I na ki dempar ki four wheel ki wa ki bru ki yong I ju kre ki chini mpang pelai ka sarkar ulai ki kadwa snaw pelai ya ki trok wan nabar da pelai na ka sarkar wan ki syagani ka thaw ko yong I te karo kamte I rakman konsen bai hejing to onu kniang jingpang dadu ki snong ki thaw ki VDP ki wo pair da yemi langi ha ko ye kre lang wo government nei benta kamu sole kani ka problem hejing to wa ka jing sapriang yong nu kniang jingpang phause klem poi perkhat ha ka government mi no ko order ha ko cha no yagini ki trok nabar ka jella wan chaga district ke yong I karo kamte halor kini I kwa awu ongla wa kam ka order yung ka Supreme Court ka wa ka Supreme Court da ongo dang emu muyong apo ka jella ka yong I hadu lepo ar metric ton te karo kamte kam hagani ka por yele ka government wom chim ka bugo wo tho chaga coal ministry yung ka India ko pelai ko yaw ni muyong wo em kanang wa iyo yo isalan de I hapo ka state ka yong I
Dai lara kam muyong ki simen plan lara to sarkar wai no go yaki yele wampan go order kanang wo yi go action yung muyong wo lifu arlakton yo supply dai sa kini simen factory kanang wa nomwan ki nabar ka jalla hakam gani ke por ko unu kniang jingpang ate to ko i apili jaga sarkar wo to wo bicar benia go halor gani ke kam karo kam te de ile yi kot kubor lang ba gini seng yo per hago i percai halor gani te karo kam te kini ki lok i wem lang ini la yo le si dau ei ki la ka jong ke jingmut la ni ka wiu ko opinion ke yong ki he jing to wa gani ke kam hago wa i kam kinong jaintia kam tam ke is jaintia hill district i snyawi wa gani to man go ko bakala hadu kata kata karo man go bakala i ki pai ba i emi ka hok bo dowa na ka sarkar i emi ka hok o pensnyaw sa ka sarkar halor ki jing bakla ki yongka neben tau gani ka order o kit yung ni muyong na asam siya gani ka tao ka yong i te kini do ni kenten ki wong ayo pensnyaw ni por te yole si presiden yung ka sunjuk rang ba chnong presiden yung ka is jaintia hill coal supplier uskatri yung ka JERF pat kiwi to one kiwi am lang hini daw ki chikenten semen yung ki hejing ito wagani kam ka sarkar ta yurai ko ya ka hok ka yong i kawak hadu do ko nga ko open snyaw ile ki is jaintia ki em po ai ile ki wa thangan ni te karo kam te haloro em maru yong i yele om pan ga ya ka bor wa kama ka ni ka por ko khang ko ki pai ba ki yong i yap thangan ki ile yo lari o supply yo ni maru em saka ni ka thain ki yong i khanang yo manu kaluti kamai ka ji khanang wa yo pendap pembiang khamtam ki kup chiliang kisam chiliang ki em ma ka ni ka thain ki yong i te nga kawi lo ni ko kwa uban la ni upsnyaw ko dia studio du to gani hawa kat kani ke jingta ke kerdu ha ka district ha kani hanyang i ni por kitche wa umuyong hapok ka jala me kalia ka wasale wa arlakton kat kam ka simpetip naga Supreme Court chekdar wa hapok ka East Jati Hills district ni ka was khat rulak ton tala Haji Sket hawa yoi kat kani ka jing yele do yap do im na do ibor priya yung district hawa ro kinong kit kam yung presidong katao ki volunteer ki pili ki him kitilang ni kam uyada yung nukyang Jepang Henry ha kam na ba tayo nang batay dangman i de tv ha kani ka district i man ka green skinal soon ta la daman tu wanu numar detay South Hoi hagawi kagari cibon ki wo involve itu nado ki labor nang thap itu UMG chhau kha sangut rabar kam ter ta bo ka jing mai I hagani district ladawan mentu da lada man like loy kani ka dai ka thet ka ni ka transportation support kani district I man kani ka district I dau ngat ka hau ni kunyang Jepang te ngana liang ngas nyau persa jore ini bat kerpa di kasakar wa mayasa mahoman kamni ta lada to kwa kini ki company cement plant ko em hapo kani district I wa dadawai ki open mi I ka cement nem ta jing em kam yang ka krek ka krum ha kidu kunu liang ta ile wa ka sarkar mo ucha ka yunu mo ile mo I ga jing tho chaga NGT lan chaga Supreme Court wo elat I upalai nu yong em ni kat kam jing tiba umuyong wanan de po asam kador ko he Henry penban udor umuyong isani thain to raphian talar to wam kam hidu kata ile wam hoi uchim gidu numu I wam hini yo kalat irab I kat ni ke jing kerdu ke jing thang I langba ke jing sa ka sarkar I pan ke wa win galat wo rab yo lat I wi rab nam ta jing kam hayung sem ni ke jing kam ha ki liang waro dan reikat wam te I na liang yong kiu ha snong pendap ko jing snaw ngo bat pendap ko jing snaw diau ko ile ong man ko kuwa hap to kam ni por em ko jing ma ko khru ba industri ong I bat kam jo industri ong bro kan kam te I na liang yo I persa jori ya kini ka order ko da pen pau la ni da pen mi na liang so sarkar khalaya I benta u plai ki ya umo na asam pen ko so industri ong kam tame ya I kam pro ha snong QM Iwro ayo gani ka po gani ka district yung wa I kate nagalian yung kabor yung ka sarkar ko isurup ke singi kre lang li benta wa uyadai kamnu u chai kamnu uyadai
kamtam yo lai na uni yang jingpang I dei kre bor bai wa nadu ke dong song snong yong I kamtam ki kon ki yong I QM Chabar yong district yong I walai skor walai pore chado sekwi duan ki state I hadu kate I jar jar gi snong I umpucha I wan ki bat kamjo emle ki wan wa sarkar hi da pentip ko I kam ki ha snong ki wa u habbo ye ki kam wa khasos ni la ne hadu atwa fras ni hakiyung la ne ko pen kre na kalian ki nong song snong yong I dei ben tau ya da yong ni khnyang dan rei ko sau si wong ko hakini ki si iya ko mi no ka ordar ko ka sarkar u penwan no ko ya ki kari asam la ni timar asam u pen sia si district tibi wa langba kini ki wanra na du gcai ba ki headman ki kari dei tibi ko langba kini ye ju sapreng na ni ye ki wanra sekali ka than yong I kar om te em jingma ya wan ni hakaju don kalama khanang yo yi jok ani yo yi ya da yen ke district te jing to wa ga jingle yang sarkar jing to wa ni ga pen khan ga ki an jubor ko da chna go ha perdi ga ni ga lockdown ko emi nei ka sarkar yui ka yu pen khan gi ga an wa I dang chong khop he yung dang sumari dang sendong ikat kam ko da hukum ga I kat kam da I ko ordar sipai ba I delek bahai re ko lungo yui ko sarkar wan ra penban go penban go ordar wan ra yaki trok nguyong nai tai na sam cheni to kat kam reklam ni he dedep ki to ko pon kwa ubu upha ni message ke sarkar lada ke sarkar hi thombor go yakini ko I percaya imban se I hammi I yaki semadan ni benta ka hok lene ndai benta uyedai kat kam I ko dal uyedai ne benta uni kunyang jimpang ka warwan halor kebenta ko IM numar hapo ke distrik yang I yele u sarkar mcim go numar UMI u pendap I tijing MKM factory kat kam tibi kimar go MI la de MKM ke factory karu emle idap M ke capacity na benta u pendap tijing MKM ki kat uyuwan man ke sarkar wan mtip ki ke buj ko selendet plan gi wanra gi yakini kimar go nabar na lorti la de M ke jing sanji percaya te ha perdi wakam gini I wenang khang iki wong ki interstate ki penban man ra penban gi penman gi ko pen khang gi dikorul wan sia gi na gi ga state check state gi ini leng I kaun dai rai gi ju ka sur yang ni association gi sen balang gi per darai gi sur lada ka sarkar le kuman ga imban se hammi semaran wi ki ni benta ka hok kan kan tinggi ko I kam sen balang po tin te hen de yo le dabon ki bada lai chwach kaman I serup bilang wa JR ya to yen tli kam jing semulong I wa to penduk nambah yang ni ga notification wa daga government to I wo yen persa ba I to mau le ga ni ba le I pe ba ni chna wa yap ni apli ni por to sarkar penban kana kwa penyap chui phak ba tai te kari de po asam hawa I ni phak po district ni lang biang ro jai ngang 700% malang ro yo em lang wat kum em lai ni yo yen tli gi yo yen ni wa ro yo klan ni yo ye ga ko sa jing jok ni ta ni penduk ndam no sarkar ni kam lo le kat kamu man atele dia jing ti ba da em gi yo po asam de bon wan sini de hari ni laman ni warap kham rap slim khajak le per te I woni chkamat to yen tli lang bai yo mi pai ba ro khut veri pai ba no tong no ta wa ibro to imi lang yang yakun yang ni yak em yang ni kamtam julai lang ni system ini por nongkong sabi warsau to mi ga jing sau khia halor ni ga notification wan mi ga state government wo elat ki cement factory wo supply ki yo moyong yo him moyong na asam yo wanra sini ga than yong I wo mi ki cement plant ngai pat yo ngai nongkong em justification ga ni le ba idawi wa ipon wan kong wa la dapat ke sarkar ya availability yang full stock wa em chwa po limitation yang ka da em chwa le pa alak ton po kat kam ga jing pelai yang masuk kot em lupa dan ni I sini naduk ga khandu trik charter naduk ga khandu trik March em ga lockdown ga jing HT yang ga state government jing ta wa ga ni ga kudut coronavirus mo
komuniti belangi dan liang yang ki board senong liang yang ki sen bahalang worok ki stakeholder po ki imlang salang da im talang i kerek lang wa sarkar upat wa gani ka kudut untuk separate wa geleng-geleng de depat i wa daman wa job hadu undin hadu ini wa dedep de yu senam wa job de wa sausi wa kamuman katte hi ka situation ni wa da fair go nadu umi gani ka order wa wanra muyong na asam sini ka nuksa wa suk upat wa ini wa dedep de yu ka jing jar ki surok kiluti ke singken haulai wan negat kamuman katte ki trok wa da wan sini da yu de chenai wa i bon de trok igi garikian pai ba igi da laya di kejat pai ba igi da yele gi bot ke protokol yang state government kat bagini ki trok an hijo wa gajing wan yang ki non stop yu man kta ga yagi pai ba wan yau kta ga le ya gajing maintenance ya ga yu man ya ga yagi cheget ki babot di district warok kubi te hi sesini ko ong wa jing sket ka sarkar achwa ule bomni to him ya ga views and opinions yang ki stakeholder am ya hagani district wa sakta ini jingla lebha kamati bi ka kot ka khia kaman ga te mem ong dawari mdo mto ko ka khia kan kong jing khun to upat wa gani ka kudut mto safar ga delele ni hanot is the yo situation ora biang ndai dapat wa chaki plain bel kadrang klan mago to muyong wan ra ini tai na asam chini i ka background tip wa hadu ka nu man ka te ka status wa ka protocol wa bot de ki ni ki trok ki wan sini te ka jing ka pat hi wan kong wa dari man go yes nya phau u abstain fa ya ni ka jing lat ki trok wan sini ndai pan ya ka jingmut yong gi stakeholder go am hani district kamong ini ka stok muyong ini man go legally go yi wan ra ko yi hina po district ki chalan go yi ki uhim ne ma kamaman ga te handa ong state government wa ki office le de yi wai yu la di yi wai ga office wa de ka DMR office le yi wai ti ki chalan go maju issue man chwa yi ki issue him ne go man ne ni ne ma go suk ubod protocol na wa mi la kilo la mi dinu ni than yong i wa da am chwa existing stock yi ki wan ra hadu istai mun internally mem claim na wan ra i wana ba i wa am kami pa i wa da pa i ka message lomba ne ga singi pa i message ya state government na te hadin ite i da pa i wa da em ganu ga jing rai go biang na leong ki i ka future course of action da ya khadi da ya rai